Selamat malam guys, bertemu baru dalam channel aku, channel Nuin Beti malam tu. Jadi malam tu aku ngayan ke sekedar hari pemandangan utai tidak pada ngelingi pendiau genturong pendiau kami itu. Jadi tu megaya lebuh malam hari, lebuh api pemancar sudah SRBN tu udah dihidup spotlight, jadi kuasaan ngelingi tu nya terang megang bala babas ya ke bandur kuasaan pendiau kami ditu dah. Jadi ditu kita mendang terang gaya jadinya megaya pemenangan ti ya ti tahu amanah di pada serta ngasuh kita tablenga sekejap deh mana mat bawa malam hari. Jadi kosan kami itu terang namanya laban pancar spotlight sudah. Jadi tajak pun sepiak tu ngimbai rumah kami tu bisi siti street light ti anda berfungsi deh. Ya kadang-kadang bisik, kadang-kadang nadai. Nak nemu nama kebuah. Tu megaya nyen daripada biru nyen nyen rumah dah. Nya spotlight bajalai untuk kuasaan tower ke itu.